mugira amahoro. Nge nitwa The Fresh. Aya ni amakuru ya Igika Rwanda TV. Turagatse ngo tubageze amakuru agezweho. Turaza kubabwira ko umuyobozi wa Mai Mai yatangaje ko atazigera yemera ibiganiro bizava hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Guverinoma y'Ububiligi yarahiye zirirenga ko igiye gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bagera muri 44 muri Kivu y'Amajyepfo barimo barashinjwa guta urugamba ndetse no guhohotera abasivili. Turaza kandi kubabwira ko ihuriro AFC ari naryo ribarizwamo umutwe wa M23 yatangaje ko isaha ku isaha rishobora gufata Bukavu bitewe n'ihohoterwa riri kuhakorerwa. Aya makuru ndetse n'ayandi reka tugarutse tuyarambura. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba wa Mai Mai William Amuriya Kutumba aravuga ko inyeshyamba ayoboye zitazigera zemera ibiganiro hagati ya leta n'umutwe wa M23 kuko byaba ari ukugambanira igihugu ndetse n'inzira yo gucikamo ibice. Ibi yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'inama ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwanyiranye n'imitwe ya Wazalendo itandukanye irimo ya Kutumba yari igamije kubasaba kuba inyuma ya Perezida Tshisekedi gukorera hamwe no kwitegura umwanzi ariwe M23 urimo kwerekeza muri iyi ntara nyuma yo gufata umujyi wa Goma wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi nama hatuwe umuyobozi w'inyeshyamba uzayobora Wazalendo bose muri Kivu y'Amajyepfo mu ntambara y'inyeshyamba na M23, aho William Amuriya Kutumba wihaye ipeti rya generale ariwe watorewe kuyobora izi nyeshyamba akazanabifatanya na guverinoma ya Kinshasa. Yagize ati: "Nge nishimiye amatora kuko ari mu kazi tumenyereye gukora kandi tuzagakora neza dufatanije na guverinoma kugira ngo umwanzi tumwirukane ubutaka bw'igihugu cyacu cya Kongo. Tureze umwanzi araje azanye n'imbunda natwe turazifite kandi twemera ko Imana twe dusenga iri ku ruhande rwacu kuko ntitwigeze dushotora igihugu cy'u Rwanda ariko nitwe twashotowe." Amakuru yacu reka tuyakomereze mu Bubiligi, aho guverinoma y'Ububiligi yatangaje ko iri gukora iyo bwabaga isabira u Rwanda ibihano bikakaye nyuma yo kurushinja gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot ubwo yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko. Uyu yasabye ko u Rwanda ruhagarikirwa inkunga mu kwerekana ko Ububiligi butishimiye ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi yibukije iki gihugu ko gihagaze ku kuba u Rwanda rwo rushyigikiye umutwe wa M23 mbere yo gushimangira ko umujyi wa Goma ziriya nyeshyamba ziheruka kwigarurira atari ko gace ka nyuma zifite muri gahunda. Maxime Prevot kandi yashimangiye ko Ububiligi bukomeje gukora iyo bwabaga ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga kugira ngo u Rwanda rufatirwe ingamba zikomeye zirimo guhagarikirwa ibiganiro bya politike n'ibya gisirikare ndetse no guhagarika kirwa amasezerano yerekeranye amabuye y'agaciro u Rwanda rufitanye na Afurika yunze ubumwe. Ububiligi bukomeje gutakamba busabira u Rwanda ibihano mu gihe umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utifashe neza. U Rwanda rumaze igihe rwaranze kugena ugomba kuruhagararira i Brussels ambasaderi, bijyanye nuko ambasaderi Vincent Karega wari rwaragennye kuri uyu mwanya Ububiligi bwamwanze. Ububiligi nabwo nta ambasaderi bufite i Kigali, bijyanye no kuba u Rwanda narwo rwaranze kwemeza uwo bwari bwatanze nk'umusimbura wa Mbert Warsman wasoje ikiviki. Reka n'ubundi amakuru yacu tuyakomereze muri Kongo, aho abasirikare 84 ba FARDC bashinzwe guta urugamba no guhohotera rubanda muri Kivu y'Amajyepfo. Urukiko rwa gisirikare rwa Bukavu rwatangiye kuri uyu wa mbere itariki ya 11 Gashyantare 2025 urubanza rw'abasirikare 84 bo mu ngabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bashinja kwica abasivile nibura 10 ikavumu na miti muri Kivu y'Amajyepfo nijoro ryo ya tariki ya 7 kugeza tariki ya 8 Gashyantare. Ku cyumweru ibiro by'umushinjacyaha byari byatangaje ko abo basirikare bakurikiranyweho ibyaha byo gukorera urugomo abasivile rurimo kubica no kubasahura. Umuryango w'Abibumbye wavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwo M23 yagendaga yigarurira ahantu hanini byanayiganishije gufata umujyi wa Goma, habayeho ibikorwa byinshi byo kurenga ku mategeko birimo kwica abakekwaho ibyaha
bataburanishijwe, gusambanya abagore ku gahato no kubagira abacakara n'imibibi imibonano mpuzabitsina. Ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko abarwanyi ba M23 ndetse n'abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba bishyigikiwe na guverinoma bose bagize uruhare muri aya mabi. Ibiro by'umushinjacyaha wa gisirikare byabwiye Reuters ko bashinjwa ubwicanyi, gusambanya ku ngufu, ubusahuzi no kwigomeka. Byongeyeho kandi ko hari n'abandi batawe muri yombi mu bice bisatira amajyepfo ku birego nk'ibyo, nabo baza kugezwa mu bucamanza. Sosiyete sivile ya Kavumu, umujyi muto uri mu birometero 35 mu majyaruguru ya Bukavu, yavuze ko mu mugoroba wo ku wa gatanu abasirikare bahunze urugamba bisha abantu 10 barimo 7 basanze mu kabari. Abasirikare ba FARDC batangiye kuburanishwa n'abataye urugamba mbere y'ifatwa ry'agace Kanyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru yacu areka tuyasoreze muri M23, aho ihuriro AFC riri mu n'umutwe wa M23 wagaragaje ko uhangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu biri kugaragara mu mujyi wa Bukavu bikorwa na FARDC n'abambari bayo. Rivuga ko ridashobora gukomeza kwihanganira ibyo bikorwa. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'iri huriro AFC M23 kuri uyu wa mbere tariki ya 10 Gashyantare 2025, rimenyesha umuryango mpuzamahanga n'ubutegetsi bwa Kongo ko ibikorwa byibasiye abaturage biri gukorwa n'uruhande rwa leta bigomba guhagarara vuba na bwangu. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, rigira riti AFC M23 ikomeje kumva amarira y'abaturage b'abasivile bo muri Bukavu. FARDC n'impande za gisirikare ziyifasha bakomeje gukora ibikorwa bya kinyamaswa bitavugwa byibasira abasivile, birimo kubica no kubasahura ibyabo. Ibi byaha bigomba guhagarara byihuse, bitabaye ibyo nta yandi mahitamo tuzaba dufite uretse gutabara kugira ngo turinde abanyekongo. Iri huriro rikomeza rivuga ko ibiri gukorwa mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa bihabanye n'ibibera mu bice biri mu maboko y'uyu mutwe wa M23, ko abaturage bari baravanywe mu byabo bari gutaha mu ngo zabo ku bushake, ko hari umutekano usesuye. Iri tangazo rigira riti kurinda abasivile bizakomeza kuba mu biza ku isonga muri twe. AFC M23 kandi yaboneyeho kunenga igikorwa cyakozwe n'uruhande rwa leta ya Kinshasa cyo kurekura imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Manzenze, ndetse ko hari habanje no kuba ibindi bikorwa by'urugomo birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu abagore ndetse no gutwika inzu z'abaturage. Byakozwe imbereho minsi ibiri ngo hafatwe umujyi wa Goma. AFC M23 yaboneyeho gusaba MONUSCO guhagarika gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ayobya rubanda n'ibirego bidafite ishingiro ishinja uyu mutwe, aho iri huriro ry'uyu mutwe wa M23 bavuga ko bigamije gutiza umurindi ibyaha bikorwa n'uruhande bahanganye. Mu cyumweru gishize umutwe wa M23 wari watangaje ko wemeye agahenge ko kuba uhagaritse imirwano guhera tariki ya 4 Gashyantare, ariko igihe cyose uzashotorwa cyangwa ukumva ahari kuba ibikorwa bibangamira abaturage bikorwa n'uruhande bahanganye utazazuyaza kujya gutabara. Njye nitwa The Fresh, aya ni amakuru ya Igika Rwanda TV. Komeza ubane natwe, amakuru yo ni ku gihe.